Iho mahem konglong khat khati checking po salong rai kom sai khiari deng ka chingnang pon. Longri krihini sar habe amai atum ningkan isek amai pi ke paman pon. Molongkoma ji chegar to hichi along KB TVS showroom amin branch kangpu pon. Iho mahem konglong khat khati checking po salong rai kom sai khiari deng ka chingnang pon. Lason si niphai si busi ka chiklo khat khati police station ke parlo khat khati check po salong naka checking do bomhot iho matrak Manipur pen Guwahati Jorobad an ke damji pupen checking bomhot segun abeng beng troke blong pon loklo. Labang so segun ador market along jorla pen lak phokep an bak longji pusi birta tok bomahot nang pachini do. Lapen kachingnang check truck bearing number UP65HT3537 pusi pangthek pon. Lapen labang so gari pen kachingnang dun bang hinya bang puamen laki Satish Sukla SO Dines Sukla arong UP lapen Aksai Chauhan arong laki Hojai district Assam pusi nang pachini do. Bokajan penili tuma pherangke Muhiram Tero nang kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong. Longri krihini sar habe amai atum ningkan isek amai pi ke paman pon. Lason si Hamren constituency ke parlo telehor pathu aklamalong aruni phai thongke prai si pen busik tarik si an longri krehini sar habe amai ningkan isek amai pi paman ponlo. Bangso mai along aluhi sarpo enang kachitong don Karbi richo ake hai longsing ronghang phapangjang aluhi ake hai Rupsing Teron MLA lapen ke Chinthong Konglin dok Amri Konglin dok sar langto terang hima sar lapen ke kachopha aluhi laki Maipu Karbi ser hong thom amai Maipu Karbi korpho amai Maipu Karbi honghari amai Maipi Karbi honghari soarlo amai Maipi Sikopi Basapi asong Maipu Karbi Anglong rongasar amai Maipu Karbi rongasar amai Maipu Karbi kurusar amai Maipu Sarkari Gambora lapenke kaprek man kidwatum sitami maya long chitong dun si mayardi pidunlo. Lapenke bangso along rikrehini sar habe mai ningkan isek amai pi kedonang kok lake habe rongasar longriya saratum kosonson ke klem kedam nangji ma apu taksi chethan chimom pon pusi mai phua hin pen nang pachini don. Dongkam penili tuma pherangke rangsina kathar nang kilo Abirta News Report Public TV Karbi Anglong. Maya long Pini ke Judan ni lo. Abang Pini tum Karbi richo pen alang li long. Kacarap don akiti ting tuma dolo Karbi sarong thoma mai president dolo kapre ka song atum dana ni tong don. So mai long pakai Karbi long rikrehni sarbe mai pen Karbi tum arom arakom alam luna temo ke chuju nombo ka do mesen pen so bujun ke klem pon tek tuya pan anu se ke me pon tuji ban selang tum ne long rikachari abang pu atum anang bong chitong selang tum kung sa mai pe do pon lo ta so ke do bang ke la bang ke mesen na seang tek lo pen long rikrehni sarbe mai ke akim ya la mali la bang ka prang apor ankan do open se so asong ke nang do lo tapi dalam tangan talang tu, taso song do tip pengapang tang pun tu tek pakai lang tu pernah joro lo, mungkin bang tuji ke klaim pun juga dalam punya bang tab mereka berito kaya tan lo, dalam tang tarik kerih ini rong rak lo Karbi, Anglong Thomas Council, Doktor Tuliang rong kaya dam,
lang tum ki pidun alam athe dan lang li ke bangke ta so nen kanang bong si klem pon po je lang di ke lo isia bangke khamren long man alang tum phan alang tum pon nang ko lo kar bi sarong thoma mai office phan long le pharman cheri ni do ta so long le bang ta ke dam tangan government pen lo me element people lang li masi chichak lo basi em lo mp lo omosing ti so ma chichak lo jo phoni pho angbong masih so order ke so cheng consensi hesing rong para pansin tim pejir po kita apor bang jo phoni po pelo praving pen mo lang ri than lo non lang li ti pudam lo bete so order ta long po adun tu bang ke hamren long mat office ham kim nai ji apen pin po atum richu pen dang lo ke du thak ham kim nai ta so bata pin po house le po non ba richu restaurant le po non data kim pon pa do pon po ta halam the lang ke klem pon ke dam pon alam thi padang lang ta chichak pon lo ke klem pon ja phan ta se lang tum ta long ri ken sar bia mai pendang lok sarong thomolongan Karbi angkang long gitu taso nem rakom do take long rike sarbia mai pendang lok chen thong rongbong amri rongbong apela pun tu himakanti adun tu bangke bhoi meri dolang so cheng thanta dolang la pangrum peta Karbi tum isi administrator iti do da richo do ta ke chong bong ta ke chu jong bong pe the kala na ponja bangke richo do taso richo pensip pe the long lana pon pok ke ken gra ma pan mesen ke Karbi tum ke do ajutang jobat alam temukan pangtang ponji da so administrator bangke pangtang ponji pangke longriang bong la so kacari pon habib atum do penpo tum do thalang adun bagada kacari pon ke burdemen wasapu mutiar hai dolang lai tum kacang ma ting sai do pen rong asar tum dolang lai chabe pansi longriang bong paklar ponja pansi tum ka bori pon tum do lo so alam the puthak lang tum ke damtang atumi pen pini anda ke do pot anak tum churu piglo tapansi non bangke tum chini je Karbi long tormos council ke long ita lahai aja kong men ke do opportunity tum te sek siru te ke long i kapre khai tum da doyu mane ta Karbi tung bong ke richo do ke thido lam lun temu do jutang do ba do pendeng sompo do chokli mo opportunity tum ta sek se dol na pi sek su do la so ja kong pen do de pusik utor master ta ja kong na pi pol ase non bang ke utor master ke hang ke bon procession tang ho hele ke ap tang ho bune chu piti mu chu boy kot pole no ke la jutang do ba ke chupang tang pen ahok pet ajutang ke klang pon sarkar ka atung ka mata jak ajutang ansoi ka klang pon ja kong masih otor master ta long ipo ase sai tong sik Karbi ri chu oda chuning ri lo churu lo la so lang lai lam the akam ajam nang di kapang ri apang dot pon the ka pot ke an se lang di ja kong an se pang tang mata la pen long riang bong ade peneng som pot ching thang je ke theng ni an se ja kong pe the pon ye pan ni le mata arna mano ni ri chordong chini lam the dapan chini kang cholo nar jula mana kayak kapre kang ang terang metang putak pola bang mo itu kade beta ka alang pa pekeng long popo alang sa chok ju ka lang pa pekeng nang ko pe ri chu na sing do ko ma ko son ri chu do ko ma ke ali ji tong te aku tai ti ni pola ke pa ji pon tu long popo la bang ke ta ri chu do ke po ri chu ke ka ri chu pinak lo la itu musik asik lolo ini dak dari silo ini dak tilo hor aklamolong dak long ri ini sahabe amai pen petri ponsi tumi pen lo ini anje kakung saya tidak ramai pilo tasida so alang kemarin si curut kan lo alang tum besar kidar nim rakom nongri lompat kuno alang tum hino hem kuno tasi alang tum curut kan lo ini so amai pilo tek pakai tasi aku emele kasih tado lo itu dak damtang tarik krisi pen itu dak rong rak lo itu dak Karbi long tumas konsil stamni itu main siam pendang lo MP Honda hang lo kasi lang tung wang pensin itu ndak memundam stapi lo itu ndak sarong thomat itu ndak nongri kini sarabe amai kaso asahem itu ndak len development pendang lo ndak hem tun stami ndak misen pendang kimpeni bisi itu ndak memundam lo la pendang su tongta stabi lang tung tumas konsil itu siam stami itu sing hol stami lang di stami saktang lo la pen MP stami saktang lo development ke prabjin pen dan people pusik kalau lah sini tu, kalau kita dalam selama tahun ini thomlo tum damji, orang pen cingkilong lo, dari nang thomun pusik tu, dari dalam itu ningorong alam, elemen terlongpo, lapen hem selama nisen pen hem longpo itu, dari ini amai saya tum tak than dengan orang. Karbi Anglong, Karbi la news mate lamdun pacithang abang pu bang pie tum nili tum lama citong dun por apang sini di hinten pardong pe pardong. Alam the nili tum pini longri krini sar bemai amai pi gi donang ko alam theke nili tum habe tum ro asar disobasa ferangke deuri hemai
nilitum ke klaim ke dam amu cithan cupare lapen ke ilitum Karbi khai tumta nahok dunun ilitum aron ilitum ajutang abisar kidara bangke citeni ne dedangi asona phansi nilitum Pini bang solong rikrini sar bia mai hinten ilitum cithan cimum ponlo nasinon ephang abang ke klaim naing ke dam naing abang kala pulo owe kimia tum abang ta lahai abisar lahai aron keson makachiro naing keson makachibak naing lahai abang ke nang ditum tanang cabi tu nangji nasi nilitum ta laso al amai along pen mate laso alamari hing along pen nang pacini tu do kardo to kado we parangke bitung no karnom tilo niltum kache praya bangke isi bangke number 1 bangke niltum kache praya bangke Karbi atum hako penda niltum ke chorki ji asu pen niltum anin do ituma dhorom do niltum dhorom ke honghari usi honghari phanga ron barim pulong le lase aron barim ke bangski lase niltum ke Pini pen bangke honghari ame usi punang ko honghari cengrum ame usi punang ko lase aron barim ame puke pulong le lo si Pini ame penil tum ceprai pon lo la penil tum aku inding isi ceprai pon thedunga bangke la hen lo la ilitum la Karbi Anglong along sik sidul mare la chokri ji phitu amen pene kapre ketum la jitu doktor opri punajat punadil tuma kota pen kapohe bangke nil tuma hin pen protik si la somon pen seprai konti ona putak than pachini me nil tum mafla jitu ladon ling thangbam bang lake romar polo sipong la pohulo la pen so arlo thang pineng ke hala pisar pia kya mafla sipinang po pen la jitu la so pohu bang chipung long le kaci pung bele ka kelok do lake poho pulo lake sipong lo lake romar lo so ka thak dam polo ante ke long le lo pulo he lake ramasa eli tum methanga Karbi poho do mati la son besar ba no ben jong si arak mon marwak det bangke nil tum bangke insai lo la mana lengi thi mana rak nang ni pulo he te ke si ko pini tum bang la tum ke use pon ata men ke puno dak lo anjol Okay, si alhamdulillah. Nama kami kena pangdak dan lumat ya. Haikut penta pangdak dan lo je coki cupi wasu kami puluh nanti laki siksi dulu lang makai parlu lang dulu tu maksud. Ini dak. Wolongkoma ji chegar to hichi along KB TVS showroom Amin branch Kangpu pon lason si kedam tang surihini ra Crystal Cap asingkan pen bahuni adorso mati chegar to hichi along KB TVS showroom sub branch nang pangni pon lo labang so pen ajok ke ong dong asaya mu an ke head branch harokhat an chedam nang kok titi an parta servicing a phansi tami haladak an cheponang kok titi Bonsitami non pen ke TVS company pen Wolongkoma ji along main branch ki bi ponajo gari ke bekla pen ke nam aning ke hang atum ahem thikop adung along matsi ajada sai sitami chunpon lapo lasun si TVS genuine expert pen chenglok ladak amat pen si finance servicing anparta vehicle exchange asai sitami dengpon unlo pusi KB TVS showroom Wolongkoma ji chegar tualong klembang phu frison terang pen ningje pon halapu KB TVS showroom ahem phu G2 bora pen sitami Wolongkoma ji chegar tualong main branch kapang ni pon long aputhak ningkarong chipaklang pon anparta owe kimia tumaphan boreng abar sai hin sitami penang an pipon long lo lapen ladak Wolongkoma ji along sitami lokelari so ejang atuma phansi pekpon lo lapen pekpon bom lang puta pachini pon no jong sinang litum sitami kachini ji kangtong mate karjujia sondolang pulotang te la aber kipipona number 60016 86277 70023777056 7086688 018 9859 185 752 along Homri Dam Ignon News Report Public TV Karbi Anglong la TVS a branch
mate franchise na bicheng komen tu aning kan pen oni ke 2021 prang 2019 la ke main branch ke haruha sido tapi 2021 pen bang bom ke branch ke pen bilo ini ya ini yang May 31st 2025 lah lan bang ke sub branch lah non company pen non Pini pen ke first June ke company ke authorized dealer nang bilo sini itu mada akhir ke damik nang nilo adung arai da dolonon ke adun bang la ke check out tu mate bahani adorso kang ke itu di tu damik nai nam haruhat hozai dongka longka don bang ke jor ke pen itu da tangte la bang so branch nang biet pen ku bipia facility long kon jira tu ma public tu facilities dang la pegla finance facilities ta lok kon easy la pen low down payment along kon easy la pen parts la pen genuine spare and parts ta long kon easy la pen servicing ta long kon easy service center alam tai pudan Bilang sabila lang masih, lambang ke long panik po genuine spare and parts long panik po nang humlik kami. tangtela aprang abana TVS scooty no bike no ha parts anta genuine long la pamal dang mas Genuine long exi la pen exchange of part ado. Nalitum gari abandu pistame exchange po tila ta facilities do. la pen low down payment na phagi pipia sai hormu asona mung nang chi Low down payment bang ada ni documents bang lah Aadhaar card, PAN card, apa bank passbook donang po. tangtela dakang puceng cegar tu mate bahoni ador solong la so branch nakang puceng hot manager ke chopon mate ke do bangke ko malone ke dak kiam kam puceng hot Kang kucing bangke lah bangke manik rong pisi dua ke frank sabran so manager lo so all in all la second dan. tangte non ke Non bangke manager bangke saban komersa pu tu nang zong ya ding lah sabran suspend lah tapi ni kan ke lalu nang libang pia ni bang non nama ke arpu bangke salesman lah nang limen kan ke finance itu po pesi lah egla nang limen bang limen bang ke price one terang nang li hem nang li gedo orong ni ligedo ke dak abat cegar tu bahania dorso si Cipu reksa dan peninggalong pikan lo, perangkat sabran customer tu bang po servicing facility survey po, gari ke endet po ke servicing dalam ke haruga damnang kok di bahat difu kali tipu lason dokok di masih lah tu, sama katora dokok di masih cedam jui di dia. nang li komento ning kan masih labang so dim long ki join dun lo Ni dah ke join ke 2022 sabran do bom friends ke join lo, kaso perang ba inu do hala si mani rong tipu la bang handle bom lah ke lebih si weekend post do masih ni lihan kunang lo lah so weekend post do nama sabran lah masih interested do ma porque weekend lah itu masih dang te ciklo jon long nang li do jon dun era phi ciklo jon long kum ka na gari nang lo ciklo jon hala so sabran kom hai ada kep ke abad hai trip ho lan ke non bang bom lo par ke chu ciklo pen tame koi rapo an ke sales dam non bang ke ladap check out tu long min dealer bang long long ma ti la si je Karbi Anglong ara fan ku pila nang li mane message ki pikan tong kala ini message ro ma putang tu la pulo je ni message ki pikan tong message ke pigang tung bang la pu hello Karbi Anglong rat tong han non bang tu nomor sabin han than le to ini message ke pigang tu ke la pu hello Karbi Anglong rat han none hello damlik nang nelo nili tum kolong kamaji mata doiglo chegar tu mate bahonia dorso dak nang humri iglo te long ipo nang litur kudia sagari ke exchange apanta facilities do apen low down payment apanta long igi nang tum finance nata pibom প্ৰথমত আপোনাৰ পৰিচয় আৰু লগতে কেবি টিভিএছ কোনটো চনৰ পৰা স্থাপন কৰিছে এইটো
কৈ দিয়কচোন। মোৰ নাম জিতু বৰা, মই অভাৰঅল ইনচাৰ্জ KB মটৰ্ছৰ। আমি KB মটৰ্ছ হাওৰাঘাটত মেইন ব্ৰাঞ্চ হিচাপে 2019ত ষ্টেব্লিছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি 2021ত আমি ইয়াত চাব ব্ৰাঞ্চ হিচাপে বকলিয়াত বাহনী আদৰ্শত আমি ষ্টেব্লিছ কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া কোম্পেনীয়ে ক'লে যে আমি ইয়াত ফুল ফ্লেজ কৰিব লাগে, তেতিয়া আমি লাষ্ট ইয়েৰ অক্টোবৰৰ পৰা আমি এই শ্ব'ৰুমটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰম্ভ কৰি এই জাষ্ট আজিৰ পৰা ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে আৰু 2 হুইলাৰ কিনিবৰ কাৰণে স্কুটি বা বাইক দূৰলৈ যাব নালাগে। আগতে দূৰলৈ যাব লাগিছিল, এতিয়া যাব নালাগে। আপোনালোকে সকলোবোৰ বাইক বা স্কুটি ইয়াতে কিনিব পাৰিব। ছেকেণ্ডলি আপোনালোকে কোম্পেনীৰ জেনুইন পাৰ্টছ, যোনবিলাক পাৰ্টছ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা কিনিব লগা নহয়, ইয়াতে আপুনি পাৰ্টছ পাব, লগতে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচিঙো পাব। আৰু আপোনালোকে কোম্পেনীৰ সকলোবোৰ সুবিধা, যেনেকৈ অফাৰ্ছ আহি থাকে, কোম্পেনীৰ ফাইনেন্স ফেচিলিটি আহি থাকে, কোম্পেনীৰ ল' ডাউন পে'মেণ্ট স্কিম আহি থাকে, এই সকলোবোৰ এতিয়া আমাৰ এই বকলীয়া ৰাইজে পাব পাৰিব। তেনেহ'লে পুৰণা TVS ডেফিনেটলি ইভেন আপোনালোকে এতিয়াতো BS6 হৈ গ'ল, আগতে BS4ৰ পাৰ্টছো পাব পাৰিব। জাষ্ট অলপ সময় লাগিব পাৰে। আমি তেওঁলোকক, যাৰ পুৰণা গাড়ী আছে, ইভেন BS4ৰ গাড়ীও আমি পাৰ্টছ এভেইলেবল কৰি দিম। এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা আছে আমাৰ। এক্সচেঞ্জৰ অফাৰ আপোনালোকৰ থাকিব। আমাৰ এক্সচেঞ্জ ইয়াত আমাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী যোনবোৰ আছে, ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী আছে, ভালেমানকেইটা ফাইনেন্স কোম্পানী আহিব এতিয়ালৈ। তেওঁলোকে আপোনালোকক এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব। আৰু TVSৰ নিজৰ ফাইনেন্স কোম্পানী আছে, তেওঁলোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব। গতিকে আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰত আপোনালোকে কিছুমান ছিজনেবল বহুত ভাল ভাল স্কিমো থাকে, সেইবোৰো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। ছাৰ্ভিচিঙৰ কিবা সুবিধা? ছাৰ্ভিচিঙৰ এতিয়া আগতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিয়াৰ বাই আগতে হাওৰাঘাট যাব লাগে ছাৰ্ভিচিং কৰিবৰ কাৰণে TVSৰ, কিন্তু এতিয়া আৰু যাব নালাগে। ইয়াত ছাৰ্ভিচিঙৰ গোটেইখিনি সুবিধা আৰু ফেচিলিটিজ ইয়াত এভেইলেবল আছে। ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ এই ব্ৰাঞ্চটো বেলেগ ঠাইলৈ চিফ্ট কৰিবলৈ কিবা আছে? আমি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ ভবা নাই। কোম্পেনীয়ে যেতিয়া কয়, যেনেকৈ আমি হাওৰাঘাটত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ, তেতিয়া বকলিয়াত আমাৰ কাৰণে তেনেকৈ সুবিধা নাছিলে। কিন্তু যেতিয়া কোম্পেনীয়ে লাহেকৈ এই 3-4 বছৰত ফিল কৰিলে যে এতিয়া বকলিয়াটো কৰিব লাগে, চ' তেওঁলোকে আমাক প্ৰপ'জেল দিলে আৰু আমি একচেপ্ট কৰি পালে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু যদি আগলৈ যদি কোম্পেনীয়ে কয় যে ক'ৰবাত আৰু আমি কৰিব পৰা জেগা বা সুবিধা দিয়ে, তো ডেফিনেটলি আমি কৰিম। এইটো যেতিয়াৰ পৰা আপুনি KB TVS কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব যাওঁ, যেনেকৈ প্ৰথমতে আমি হাওৰাঘাটত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আমি হাওৰাঘাটত এতিয়া আমাৰ KB TVSৰ আৰু কোম্পেনীৰ টোটেল এমপ্লয়ী নিয়াৰ এবাউট 25ৰ পৰা 30জন কাম কৰি আছে। গতিকে সেইখিনি এমপ্লয়মেণ্ট আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু ঠিক সেইদৰে বকলীয়াতো আহিব লগা দিনত আমি আশা কৰোঁ 25-30 জনৰ আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰিম। আৰু এই সকলোবোৰ লোকেল ল'ৰাই হ'ব, আমাৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা নহয়। আমি লোকেল মানুহক আমি প্ৰমোট কৰোঁ, তেওঁলোকক সুবিধা দিওঁ। গতিকে ইয়াৰ বকলীয়াৰে বা ওচৰে পাঁজৰে লোকেল ল'ৰাই ডেফিনেটলি এই সুবিধাখিনি পাব। মাহত বিক্ৰীটা কেনেকুৱা চিষ্টেম হৈ আছে বৰ্তমান? এতিয়া চেল বকলীয়াত তেনেকৈ মানে ইয়াৰ বকলীয়াৰ পৰা যিখিনি আমাৰ হাওৰাঘাটৰ পৰাই হৈ আছিলে। গতিকে আমি আশা কৰোঁ ইয়াত ডেফিনেটলি এই ছাৰ্ভিচ আৰু চেলছৰ বেনিফিটখিনি দিয়াৰ বাবে চেল আমাৰ ডেফিনেটলি বাঢ়িব। বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া আমি কৰ্মচাৰী আমাৰ TVSৰ ফালে মানে KB মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা 7জন কৰ্মচাৰী আছে, আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা 2জন আছে, এতিয়া 9জন। কিন্তু আহিব লগা 2-3 মাহত এই নাম্বাৰছ গৈ 15জনৰ পৰা 18জন হ'বগৈ।